Paidbah bagasi bu Syntiew ha blok Malki Cathedral Parish kebelabu banlong ha katsan Tarik mentau benai. Na kaliang ba Cleophas Marwin yang bagi General Secretary ka Komiti Balang Catholic Malki. Ula pentip ba onom Shah yang Paidbah menwan ha ketik sengi. Ba tangkiling do bat katto kaningot kidkot ka komiti kendon ban pendep ya kaniam kerukom. Kan ba Paidbah la ailat na du benai baladap bat kindang yo lat biang hadin ka katsan Tarik mentau benai. Kani kalau kejing penbena nak menta ka Balang Catholic Malki ba ya kejing penkuit Paidbah ngila pelat kubur artan bahkan sedang nadu arpon Tarik jong neu Oktober bal Leit bat kan kut hadu spo Tarik jong mentau benai bat ya kejing bu Syntiew pat ngila penbet ba en bu Syntiew nadu ka khatwai Tarik mentau benai hadu khatsau Tarik jong mentau benai bat ya kejing kerku yo lum jing tep hamalki kan long ha khasan Tarik ha kapur arbaje te ngasukwa ban ai underline kendiat hangne ba ya baro ki pat rungit ki ba hasno Malki bat ki ba sabar sno Malki ru ba ha khasan Tarik mentau benai en om cha shu ya no banwan bu Syntiew lo ne banwan thang bombiti kublai sibun.